Igitero cyiza shuti bakunze babigezweho TV mwebwe tugenda tubana gatanu kuri gatanu, reka nizere ko mumeze neza cyane imwe mwese aho mugiye muherereye, bari hano mu Rwanda, Amerika, Australia, bari za Libya, ahantu hose waba uherereye ukurikira ibiganiro bya Bigezweho TV, nkubwire ngo ukomeze kugira ibihe byiza. Wowe wakanda subscribe, wibuke gukanda share, like ndetse na comment kugira ngo tugende tuganira cyangwa se tugende turebera hamwe amakuru menshi abagenda avugwa kandi agezweho. Bisanzwe rero kuri mikoro ni wa musore wanyu Iradukunda Diedone, musi tugiye kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye cyangwa se amakuru yabyutse avugwa. Uyu munsi rero turaza guhera mu gihugu cy'abaturanyi Kongo, yitwa Joseph Kabira, rwose ku munsi w'ejo yarayageze i Goma. Ubona ko ingoma cyangwa se ubutegetsi bwa Kisekedi bagizemo kwikanga, baza kugiramo ubwoba. Ibi byose tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Ese iki cyajyanye Joseph Kabira muri Kongo, dore ko yarabaga cyangwa se yabaga muri Afrika y'Epfo, ariko aza kuzaho mu 2023 batangaje ko Joseph Kabira kugira ngo agere hari igoma rwose yaciye ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byose turaza kugenda tubirebera hamwe. Gusa kandi rero hariya muri tukiri mu gihugu cy'abaturanyi, nuko Kongo yaba ishaka cyangwa se Kisekedi yaba yamaje gushaka abacacuro bahariya muri Amerika, rwose umutwe w'abacacuro ukomeye cyane, ngo baze kurinda bimwe mu birombe by'amabuye y'agaciro hariya i Goma. Ibyo byose rero turaza kugenda tubireberaho. Turaza hano mu Rwanda naho i Musanze rero umugore yishe umugabo wamuteye icyuma, arangije nawe ariyahura. Niko bimeze rero, reka duhere muri Kongo. Rwose amakuru avugwa cyangwa se ni amakuru yamenyekanye ku munsi w'ejo, aho mwese cyangwa se abagenda bayabona, nuko hariya rwose mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo yitwa Joseph Kabira. Uyu yahoze ari perezida wa leta ya hariya rwose ya leta ya Kinshasa. Uyu nguyu ku munsi w'ejo Joseph Kabira rwose rero yaje kugaragara ari hariya mu mujyi wa Goma yakirwa ingabo za M23. Ibi ngibi byaje kwibazwa, bavuga se Kisekedi ku ngoma ibi bisobanuye iki? Joseph Kabila rero uyu yayoboraga cyangwa se yayoboraga igihugu cya Kongo, yageze muri uyu mujyi wa Goma nyuma y'iminsi mike rero atangaje ko agiye gutaha anyuze mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aya ni amakuru rero avuga ko Kabira wari umaze iminsi mike cyangwa se iminsi yibera muri Afrika y'Epfo, aho yageze rero igomba ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Ni ku munsi w'ejo rwose, ku munsi wa gatanu mutagatifu. Amakuru rero bamwe mu bantu ba hafi cyangwa se bo muri AFC cyangwa se M23 bahaye itangazamakuru, bavuga ko rero yageze mu mujyi wa Goma anyuze mu Rwanda. Kuva yava rero ku butegetsi iki gihe hashize igihe kinini yamaze muri Afrika y'Epfo. Uyu mugabo rero Joseph Kabila asibye kuba muri Afrika y'Epfo, yanabaye muri Zimbabwe aho yagendaga akorera cyangwa se akurikiranye amasomo. Ubu rero Joseph Kabila akaba yagarutse, ariko ubona ko byishimiwe n'abantu benshi bo muri leta ya Kongo cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi, aho bavuga ko ingoma ya Kisekedi yaba iri mu marembera bitewe n'uko uyu musaza cyangwa se Joseph Kabila yaba yongeye kugaruka mu gihugu. Ubona ko Kisekedi amakuru ari kuva hariya Kinshasa rwose bavuga ko uyu mupapa cyangwa se leta ya Kisekedi bamatangiye kugira ubwoba, dore ko hamwe mu makuru avuga ko Kisekedi baba bateye urugo rwa Joseph Kabila, umugore we, bagatwara bimwe mu bikoresho byamuhaga umuriro ndetse n'ikoranabuhanga kugira ngo batangire bahungabanye cyangwa se bahutaze umutekano w'uyu mugore wa Joseph Kabila, dore ko we aba muri hariya mu gihugu cya Kongo. Abandi bati M23 ishobora kuba yabonye andi maboko. Bibivuze iki rero kuba Joseph Kabila agiye kwiyunga ku mutwe wa M23 uharanira uburenganzira bwabo bw'abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, dore ko leta ya Kongo ivuga ko atari abanyamurenge, ariko uyu mutwe wa M23 ukaba urwanira ubwigenge bwabo cyangwa se barwanira bagira ngo babone ubutabera cyangwa se nabo babe abenegihugu, dore ko ku ngoma ya Kisekedi bo avuga ko abatari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda. Ibi ngibi rero
byagiye bitangazwa na benshi bagiye batandukanye. Umuvugizi wa Moise Katumbi nawe yanditse ku rubuga rwa X avuga amagambo akomeye cyane agaragaza ibyishimo bidasanzwe kuko uyu musaza Joseph Kabira yongeye kugaruka muri Kongo. Abandi rero bati Kinshasa ibonye umuyobozi. Byumvikane kuko benshi bari kuvuga ko uyu mugabo Joseph Kabira ashobora kuba agiye kuyobora mu nzira cyuho mu gihe bashaka uburyo bakuraho ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubona ko rwose kuva yajya ku buyobozi igihugu cyagiye kijya mu manga, dore ko ibi ngibi na Joseph Kabira yabigarutseho avuga ko rero iki gihugu cya Kongo ari ubuzima, ari ubutabera, ari umutekano, ari iterambere ry'igihugu rwose ryagabanyutse. Bagenda bavuga ko rwose iki gihugu cya Kongo urebye mu buzima busanzwe ni igihugu gikungahaye ku mitungo kamere, ariko bitewe n'imiyoborere mibi yagiye ikiranga kugira ngo gitere imbere bikomeza kugorana, aho babona ibibazo byabo bakabibonamo abandi bakumva ko ari abandi bagomba kubibakemurira. Urumva rwose ni ikibazo gikomeye rero, ariko wumva ko uyu mupapa rwose ibinyamakuru byinshi byagiye bimwandikaho Joseph Kabira kuva yakandagira hariya mu mujyi wa Goma. Rwose ubona ko bakomeje kugenda bamuha ikaze ndetse, ariko uyu Joseph Kabira ntacyo aratangaza ku cyaba cyamujyanye hariya i Goma, ariko yatangaje ko azajya mu gihugu cye kandi icyo gihugu cye akakijyamo aciye mu burasirazuba bwa Kongo. Arahangaha rero indwanyi za M23 zafashe. Si ibyo gusa rero, nubwo bimeze gutya Joseph Kabira yegeze mu gihugu, ariko Tshisekedi we nta cece cyangwa se ntiyicaye hamwe. Tshisekedi we rwose ntagiye afite cyo kwicara hamwe, dore ko bivugwa ko Tshisekedi ku munsi w'ejo nibwo amakuru yagiye ahagaragara, ibinyamakuru byinshi bigenda biyandika. N'ubu rero ni inkuru zigezweho ko Tshisekedi yaba yegereye abacacuro cyangwa se abacacuro bahariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabagabira cyangwa se akaba abahaye ibirombe kugira ngo baze barwanye umutwe wa M23. Ibihugu byinshi bisaba uyu mugabo Felix Tshisekedi ko yagana inzira ya diplomasi y'ibiganiro akareka inzira y'intambara, kuko iki kibazo cya Kongo ndetse na M23 ko kidashobora guhoshwa cyangwa se gucogozwa n'intambara. Uyu Tshisekedi rero nabikozwa, bivugwa ko aba bacacuro rwose abemereye amafaranga atari makeya kugira ngo baze kurwana cyangwa se baze kurengera iki gihugu cya Kongo. Reka turebe se bizagenda bite aba bacacuro. Tuzi ibihugu byinshi byagiye byifashisha abacacuro mu ntambara ariko bikarangira nabwo batsinzwe, dore ko ibyo tugomeza kugenda tubabwira, iyo umuntu arwanira uburenganzira bwe biragoranye ko yatsindwa cyangwa se yamanika amaboko. Noneho kuri iki kibazo cya Kongo na Tshisekedi ubona ko kimaze gufata indi ntera, nyamara byatangiye ubona ko ari ibintu biri aho, babona ko intambara itazafata indi ntera. M23 nambaraga, ariko buriya umuntu afite intego y'igituma arwana ntapfa kumanika amaboko. Ubwo rero Tshisekedi rero bamwe mu bayobozi bahariya rwose bo muri guverinoma ya Tshisekedi ubona ko Tshisekedi nawe yatangiye kugira mu bwoba, yumva ko isaha n'isaha ashobora kuba yagambanirwa agakorwa ku buyobozi, dore ko ku munsi w'ejo yari yasuye intara ya Katanga. Akimara kumenya rero ko Joseph Kabira yageze mu gihugu, uyu mugabo rwose Chilombo ahita yambuka yigira hariya Kinshasa, rwose ajya kwicara muri presidence kugira ngo ingoma ye itaza kuvaho cyangwa se batamutera kudeta, dore ko ibihugu byo muri Afurika kudeta rwose usanga ko ari ibintu byabo aheshi na heshi cyane. Iyo ibihugu nta mahoro cyangwa se ubona ko ibikorwa biri kugenda bidindira. Reka tuve muri Kongo rero tujye mu baturanyi ni mu Burundi. Ejo wari umunsi wa Assomption, benshi bagiye babyandika ku mbuga nkoranyambaga, babibona ibitangazamakuru byinshi bigenda bibyandika ndetse bagenda babigarukaho bavuga ko Ndayishimiye Evariste, uyu ni perezida w'u Burundi uyoboye iki gihe. Mu Burundi bafite ikibazo cy'amavuta na peteroli byabuze, ariko we ino minsi wagira ngo bari kwikinira komedi, ikaho abantu benshi bagenda babivuga kandi wanareba ugasanga nibyo. Kuri uyu munsi rero wa Assomption hariya mu gihugu cy'u Burundi rero, perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva yagaragaye yifatanya n'abakristo b'idini katolike kwizihiza ububabare bwa Yesu Kristo.
ejo wari umunsi wa gatanu mutagatifu. Neva rero yaje kugaragara mu mihanda yahariya rwose Bujumbura yikoreye umusaraba, abakristo ndetse n'abapadiri bamuri inyuma rwose mu gihe cy'ububabare bwa Yezu Kristo. Ni inkuru rero yagiye yandikwa n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bagaruka kuri perezida w'u Burundi Neva Evariste Ndayishimiye, rero bagaragaza ko aho kuba yareba cyangwa se yakita ku biteza imbere abaturage be, wagira ngo we abari kwikinira komedi. Ibi rero byabaye kuwa 18 Mata, ni ku munsi w'ejo hashize. Abakristo Gatolike rero biganjemo abakristo Gatolike bizihije rero uwa gatanu mutagatifu, bazirikana ububabare bwa Yezu Kristo umucunguzi wabo, ndetse bakanaramya umusaraba yabambweho kugira ngo abacungure. Uyu rero ni umuhango wakozwe ku isi hose, by'umwihariko no mu gihugu cy'u Burundi rero, aho perezida Ndayishimiye Evariste wari waherekejwe rero n'umuryango we wafashe umwanya rero wo kwikorera umusaraba. Ubona ko rwose Ndayishimiye Evariste, amafoto rwose uragenda uyabona ndetse na video zigiye zitandukanye yikoreye umusaraba ajya gusabira igihugu cye. Ubona ko abenshi badatinya kuva ko yakagombye kuba ari umukomediya, kandi murabizi Neva aho agenda avuga ko ari we mwami w'abarundi. Ubona ko nawe rwose igihugu cy'u Burundi imiyoborere rwose abyo rwose bikomeje kugorana. Ubona ko ari perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse na Neva. Ubona ko rwose ari abaperezida b'abakomediye, nabaje mu bintu bya politiki batazi icyo bashaka, bumva ari ibintu by'imiryoshyo. Nibyo abantu benshi bagenda bagarukaho cyangwa se bagenda bavuga. Ariko gusa muri leta hariya muri Congo rwose ubwato ku munsi w'ejo bwakoze impanuka, abagera ku 110 nibo bamaje kumenyekana ko bahasize ubuzima. N'ubwato rero n'abantu 148. Abantu 148 rero nibo bamaje kumenyekana ko bapfuye, mu gihe ubu bwato rero bwari butwaye abasaga 400 bose 148 bo bamaje kugaragara ko bitabye Imana cyangwa se bashizemo umwuka. Ariko hari abandi bataramenyekana. Nako iki gihugu cya Congo komeze kugenda kibasirwa n'ibiza bigiye bitandukanye ndetse n'impanuka. Umwuzure nawo rwose muri Congo umeze nabi, bumva ko ibi gihugu cya Congo kitorohewe. Reka twigarukire hano mu Rwanda ku munsi w'ejo rero, hariya mu karere ka Musanze habaye amahano. Wakibaza ngo byaje kugenda gute? Aha ni mu karere ka Musanze, aho umugore yafashe umugabo wamutera icyuma. Uyu mugore nawe arangije ariyahura. Yes, ni umugore rero. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko rero umugore wo mu karere ka Musanze yishe umugabo we amutemaguye. Nawe rero agahita mo kwimanika mu mugozi agapfa. Hashize rero hahise hatangira iperereza kugira ngo bamenye icyabimuteye. Polisi y'u Rwanda rero yatangiye iperereza kugira ngo bamenye icyaba cyateye uyu mumama kwica umugabo we ndetse nawe akiyahura. Urupfu rero rw'uyu mugore n'umugabo rwamenyekanye mu masaha y'igicamunsi cyo kuwa 17 Mata 2025. Bombi rero bari batuye mu murenge wa Gataraga, akagari ka Rubindi, aha ni mu mudugudu wa Gacondo ho mu karere ka Musanze. Umuvugizi wa polisi rero mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko bikekwa ko rero uyu mugore ari we wishe umugabo we amutemaguye, nawe agahitamo kwiyahura. Ati birakekwa ko rero yishwe n'umugore we. Birakekwa ko uyu mugore rero yahisemo yishe umugabo we nawe nijoro mu ijoro ryo kwa 16 Mata 2025 amutemaguye. Nyuma rero nawe yimanika umugozi mu cyumba abana abamo. SP rero USP Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko rero umwana wabo w'imyaka 8 ari we watanze amakuru y'urupfu rw'ababyeyi be
magingo aya ngaya rero hatangiye iperereza kugira ngo hamenye icyaba cyateye uwo mugore kwica umugabo we ndetse nawe akiyahura. Imirambo y'aba bombi rero yahise ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri kugira ngo ikorerwe isuzumwa mbere yuko ijya gushyingurwa. Polisi rero yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe n'imiryango ibanye mu makimbirane igashoka uburyo amakimbirane akemuka. Ibi ngibi wumva ko ni inkuru z'amahano, ni amahano aba akomeye ubona ko umugore yiciye umugabo. By'umwihariko twe tureba ku muryango nyarwanda, reka turebe ku muryango nyarwanda, ese uyu mwana basize araza kuba hate? Umva ko ari ikibazo uburyo umwana ashobora kubaho, umwana w'imyaka 8 ubona ko ari umwana muto cyane, agahinda ushobora kuba asigiwe n'ababyeyi. Umva ko ari ibintu bidakwiye, ari nabyo tubwira abantu, nyamuneka wowe ukurikira Bigezweho TV buri munsi uko tugenda tubana, amakimbirane mu ngo mushaka uburyo muyakemura. Nimba mubona ko kubana bigoranye cyangwa se bidashoboka, icyo twebwe twababwira ni ukugana inzego z'ubuyobozi bakabafasha, bakabaha agatanya, mugatandukana mu mahoro, buri wese akagenda ukwe, aho kugira ngo wirirwe ubabaza cyangwa se kugira ngo umuryango nyarwanda ndetse n'urubyaro rwawe ruzagukomokaho ruzakure naho ruri, ndetse ugasanga abantu basigiye ikiniga. Ni ikibazo ubona ko ari ibintu biba bigoye kandi bikomeje kugorana cyane ku buzima bw'ababa basigaye, kuko ababa bagiye bo rwose baba bajyanye ibyabo, ahubwo twebwe tureba kuri abo bana baba basigaye. Ariko ubwo polisi nikore iperereza imenye cyaba cyateye umumama kwica umugabo we ndetse nawe akiyahura. Yes, rero tukiri hano rero mu ntara y'amajyaruguru hariya i Musanze, umunsi w'ejo nibwo habaye impanuka idasanzwe. Hani impanuka y'imodoka yabaye ku munsi w'ejo muri uyu muhanda, mu modoka rero yari tiko yari ivuye hariya i Rubavu irimo yerekeza mu mujyi wa Kigali. Rero ishyorongi impanuka yakomerekeje rero abagenzi bari ku muhanda wa Kigali Musanze. Mu muhanda Kigali Musanze rero ahazwe muri Kanyinya, ishyorongi habereye impanuka, abantu barakomeka. Ubona ko ku mafoto rwose hano cyangwa se uko bimeze, ubona ko imodoka yari tiko rwose yibirinduye rwose ryamira Urubavu, ariko Imana izikurinda. Aha rero ni impanuka bivugwa ko rero yatewe no kuba umuhanda wari wanyereye, byo kubera ko imvura rero yabyutse igwaho. Ritiko rero yavaga i Rubavu ijya mu mujyi wa Kigali, yaguye mu muhanda, izindi modoka ebyiri zirenga umuhanda, abantu barakomereka. Umwe mu bagenzi bari mu modoka ya Ritiko yagize ati, abenshi twari twasinziriye kuko twari twazindutse tuva i Rubavu tugiye mu mujyi wa Kigali, tugiye twumva imodoka yaguye. Bamwe rero bakomeretse cyane, barimo n'abajyanywe kwa muganga. Iyi mpanuka kandi yabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 18 Mata 2025. Aha ni ku munsi w'ejo rwose, ubona ko umunsi w'ejo hagiye habamo ibiza bigiye bitandukanye. Ubona ko imodoka zahangirikiye cyane cyane imodoka zo mu bwoko bw'amatoyota, ubona ko zarenze umuhanda zirangirika, abantu barakomereka bajyanwa kwa muganga. Wumva ko icyo polisi ishishikariza abantu rero cyane cyane abatwara ibinyabiziga ni ukwirinda umuvuduko ukabije, ndetse bakajya bagendera bubahiriza amategeko y'umuhanda cyane cyane. Ariko muri ibi bihe by'imvura bagomba kwitwararika, kuko umuhanda rwose uba wanyereye. By'umwihariko rero ubwo urabyumva, iyi modoka ifite amapine atari mashya mu bunyereri biragorana. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru twari tubafite yagendaga avugwa muri iyi minsi cyangwa se muri iki gitondo. Reka twongere gusubira, ariko tubibutsa wowe ufite ibikorwa ushaka kugeza ku banyarwanda, ushaka kugenda utangaza n'ahandi, uragana Bigezweho kugira ngo tugende tugufasha kwamamariza ibikorwa byawe bigiye bitandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp ndetse na website yacu ya Bigezweho TV. Aho rwose uragenda utuvugisha kugira ngo tugende tugufasha kwamamaza ibikorwa byawe. Reka dusubire mu kanya, twe turaje.